Naam, haudungana la mahdis rikavan kamba ukaya hina katika ndo rasula harma exit ramba inonde ya enregistre ozi hazikawa ndo zifanya harma ibayos zin hazindini ni hina change maikawa ndo waifanya harma ibayos amada van simaliza nukangeduke ni change ya boot ika ya my drive au harma ya diski harma ya CD room van inu tuambia nuka nyorum e security nyorum isha marunga za password parce que yukiri e password ziha namna mbili wahi password kangu itu harma system bele kao ngoto password mrati njie uharima ye BIOS ngavo password kangu itu password ndiramba wa mode pass bele kao ngwetio mrati njie harma ordinateur pia ngo otojozitia abantu bobaitwa ima makati mbu yukiri mba parti ordinateur ikautia itula password kama katunja harma katushinda yanjie harima ye Windows and ye Windows kitushinda yanjie harma inda yasulata harma biro ye odimando te mode pass kumbutuwa password ile hana ndongo mbili handani ikamlungurumi ordinateur ya biro zila case zila facile lumribu wa mrati wa pile pendant quelques secondes 10 secondes 30 secondes comme ça mrati na RGS yukiri kaikelawa ikaw shindi unjar mai BIOS ngoto Japan uremeba no deux fois bas ngezimao ila mode pass harima BIOS nyurwa jineto tindahini e système de naida buyo ngoto buja vokazi wa yuhanzi wa supprimer mbazi me mode pass quand doit leur moyen système buja bala harime deux fois et entre kutu répéter mot de passe pour la tijindini shango chorma deux fois entre et mot de passe ila yo zimia sha izi hazizinu pia ikawa zifanya ngebiti na waenregistre ngozo enregistreje wajama exit et yamalo wireme van deux fois warmo entre deux fois ikawa sa hureme entre ngia enregistre wozi hazikawa wazifanya bon ngamdona na ujana mfano zimadisika ndo na janayo abasa mfano ndini abanga mwanzo ni install Windows harmai ya ordinateur yangu ngamjua harmai boot amadini mnatene nazonesa tijaba ntrame entre ngamona ya mwandu yanzihwa floppy driver sabidiru kaya hina katika donja pia ebutu ye ordinateur au ye BIOS ngejo tsaha ye Windows harima e driver ya floppy na impossible floppy kijajoshinda injie Windows yabo ngamwishaje bano niambie uka mimi ngamwanzo hina katika ndonjwa lime ordinateur yangu unjia harima CD-ROM avant ya kaya ushwazisenu avuge bidu kanga wina CD CD yo na programu ya Windows sibahiti na tukangiyo na programu ya Windows changiyo na programu ya mbao boot hamadina ama daino rumisha harima ye boot ya ordinateur manenri haswa tandu wandu kaundu walio Faransa CD zinji kaundu wazulao harma magazine zukazika na boot ani boot ya hayo yo pakamdake pake ordinateur kingyo njema we TSD yaho ibuhe automatic yo harma ibiro sha CD zurajine kawazuka na programu ya boot indizo kumbujurumia ani ngonjio harima CD watunoka huwa njia harima ibiro ya ordinateur yaho amdodoni na ujana mfano abasai sati njia harima ya boot amali namna mwanao abasai ika mwanzo na enregistre ngamlao ngamjovan tireme exit save ikasa tireme van deux fois yabo isai enregistre ibayo zingejwa ukaya hena katikao dunjofanya redemar ye ordi au hena katikao dunjofanya demar ye ordi kena njia kena utaha ye disque dur shange dutaha direct ye CD kangu na installe harima ye CD-ROM kangu iliyo harima ye ordi la abu mimi ndio ujuzi hazikangu ndo nazifanya harima ye CD-ROM ekanga mdo na divise e disque dur yangu ekanga mdo na installe Windows ekanga mdo na repare disque dur ekanga mdo na towe virus harima e disque dur ça dépend ihazikao ndo mimi nanzo ni zifanye uharima ye ordinateur yangu amadina mnamonao entre une fois hanozisa eske ngamanzo ni enregistre zi changement ka ndo nazifanya uharima e BIOS na katina tremete na ok deux fois abongo enregistre zila changement ka ndo nazifanya kwa ima
amnando gomtiti nanzoni mwenjezi ikamru ngena matsumatiti au ikamru nge mhara na utabu au ikamru katina uzehu na urumia ibayos bahenga mjambo kaya mrati lauze hanjia hambangu tabuho parce que hena foti ka udoi fanya bana yabo ordinateur yaho deja sa injia harma problem ikafanya nuko ka ukutuzijua yabo ordinateur yaho injia harma problem na problem ikaundu yanji harma ibayos yon zero homru irepare raha na problem kao injia harma ikarte mera hondo mazuraji na umushiliziza tena hena katikao do wahunda na problem harima ibayos ikakutujua namna jikaundo ilekezi wao kamna suhi hena manama ikao wanje ilekezi kwa tunaka tabia ya jama za options zinu sambili ya mando ngerjeza ordinateur hamadi namna wenchwe hulazi options za hebayos inu ngerjeza zi options za he za default zileka wewe ndo wafanya changement mratitabu hene bios kamgena matsumatiti nayo mratitabu hene bios parce que yo menya eka hufanya ndongo ikao kutuzijua kumenye orti abo kututia harma problem sha izo ikao ndo nambao hutaha leo ma au maudi kanga una problemu utijue ubale kesi haho ndo utahamru haja utahilani au ujauto na pesa na ka problem kama mwanadamu kushinda chileke zizi ka problem kama ifo wendo atahamru yaje yahuleke watina ulata wakati ngamondo na timizi ya hadisi nafanya entre hamadi na mnamo ifanya redemare ababa haketu bidi injie bahana hamadi na mnamo inanzisha ukawa please any kay ndemehe na butu kaundo nduka hanza injie harima isidura njarima ibuto inambioka error loading ça veut dire que baada njarima ibutu kaja ngabo error ukaka jashinda ya njia hulamhalanika au dunamwambie nenamwambia ya njia bon ngambula rima entre tireme entre est-ce que ngunji no katunjia manenri dabukati rati au wakati kaundu yanambia nireme ya entre ngabulu tena nifanye redemare changement